TNT bathini bazazi indlela siyifunde kwabadala isikhathi sami nami lesi ngena nge-answers malume yabenza labafuna ukukhasa ngamadola ngibashaya ngaphakathi nikucobo bathi ngibaphendele kezinhliziyo esikhathini ngangena ngecele mbumathekiwe empandeni ngikhothile komele usujimile malume uvukile bengiqhuma ngiphindishini cash ngathelela abashana sebehlaza ngiphothomile ngidlala inyongo sathanyazi ngiqoma umsila emchathe ngawo nganamandla kuthi umjuluko ngumtsitsile asicathulo siyasha lifakwa kuya nodaka khipha yonke ungakhwathiwe lawa amabhola amadala ngokuchamela amachana ngokarati kushawa amakhatha akhathi awudle kahle awubukeki asisakene ngomuthi wesithunzi siyakhuluma izinto ziyashesha pande sona iyayifikela qathatha khaya umqando ngikwehlisa ngikwenyusa kugenda ikhanda bezofisa ukuthwala umsebenzi uhlala nekhompyutha uqinisa umqando ofisa ukuqondisisa ulandele ncike kona ngiphashisa umuthi ngigadla ngigadlile amanthuba ayancikisela yozodini uganuni wabo ngipholele ngidle aphla ngomesi nganqoma ulume emshanami ngikufunzile kulo kopishi ngiyokuyenza umkhovu ngisebenzela binithukuthuku zami TNT izohlangana izumbulo izona ezolamula kulolu laka abanye babaphela inhliziyo amagama namhlanje athikiyonakala mosabalo ongawaqala awukho mnandi uhluleka usuzamile usujabule utshela ukuthi uqedile